pump air surface pump 350 watt 24 V. Surface pump apa maksud? Ini letak atas tanah ni lah. Pump letak atas tanah, bukan letak dalam air. Ini kipas dia, ini engine dia. Biasa kita sampung ni air, kita pakai pipe setut. Pipe setut dia ada kasih satu barang ni, filter kan, filter. Filter. Kita masuk air. Masuk dalam air. Kemudian kita sampung ni pipe. Ni pipe 1 inci ya, transparent. Tapi boleh pakai pipe lain lah. Tapi untuk kita buat demo, kita buat itu pakai ni pipe transparent. Bila naik sini, ini 25 mm transparent. Sambung sini tu 1 inci. Ini sepatutnya ada hose clip lah. Hose clip di sini. So dia masuk, ini keluar. Ini keluar 1 inci juga. Keluar, kita testing ini. Air keluar ni. Ini kita pakai apa, solar panel. Kita pakai ini solar panel 300 watt 36 mili, ada 2 keping ah. Walaupun kita sini 4 keping, tapi kita activate 2 keping saja. 2 keping 300 watt 36 V. So macam mana sambung? Kita sambung secara parallel. Kita pakai connector ni. Connector ni sambung secara parallel. Solar panel A punya positif, sambung solar panel B punya positif. Solar panel A punya negatif, sambung solar panel B punya negatif. Kita sambung parallel. Dua-dua ni masuk, dua ni masuk ni MCB lah. MCB kalau keluar ni dia tempat. MCB ini sebagai switch on off lah. Tutup. Kita ini buat demo di kedai saja. Kalau matahari kuat lah, ini air laju. Kalau matahari mendung, dia air slow. Siapa peminat boleh hubungi kami. Sekian, terima kasih.